Kukungwirwa ntuku yotheru kiri mwana mwari kaita ka umweri ikundi kia Ntururu Foundation nikiliongete skuru mwanya Ntima West kwa naba mataro na kinya tauro chiotheru hakiari Ntururu wite mwana mwari arugwatine na rana baba ya mataro ya kubaguna uturone mutugikare na ribotie. Ni Ntururu Foundation ithirite ikungwira ntuku na rwe ukungwira utheru kiri mwana wa mwari kagitaga ntuku cheo cha mweri kiri skuru mwanya cha primary wa ndine yawe bakeja na gatuturu totheru turabatumagira na nkuru kibakiaragiria na baumantu jege mauja mapema jaraja etempanga ja kaunti ya Meru na MC Wantairiji Patrick Ntururu akiuga bangi barume bara baguraira na batego chumba tutoro tutu no kaba bajuka gedia na keguni getumi kinyama uja mapema jongereka na nandi akiuga moroto jwaune kwithira bekanda na nampanga ije watene with very many people, a lot of friends, a lot of colleagues kenda tomba kweja gutethekana gakare nikenda oni onkorete ngano uja mwana mware ntienda mwana onge maisha jawe jagitukire jatikinyete ala jabatiukinya takaba kwa bako get pregnant ndo ko yakuza iba kwenda ikoja kuza nontu intobira bate kumba kubiona na ndi nanjerera bakubiona byo ne ko lead to ikarikari ugukarika umwe wa mwari ugakainge bamwe bashari batumba gakugurira na baoto taurututu gutigira bamwe bana gukaranja kagitaga ntuku cheo cha mweri na kiuga bone bukuringithia mono kithomo nene gitumie thira kinya kiongera kajuka wekera antu bawendi bwega bethagire bagita maskuru kubatetheria na tutaurutu tukwira mwana mwari ethairwa antukwira ciawe ciokinya ki batu mono turi arimu itungeta challenge kuthira mwana ura tutimona classine na riria bangi benderete amathomo mwana ura kethirwa inja nontu niki ni kwithirwa atina bia gutumira ukeja skuru you mess up ne go affect your self esteem weja skuru orega kweja skuru nonto wa periods ne go affect your performance na generally ga affect the whole overall performance ekana gakare ne kieto mitogwa atene kenda tomba ko kwitikia kana gakare kena maisha mega ke reporter ande to shewero ria kwari etwa ne mutuge kare.